I veliki pozdrav svima, šta nema, šta ima, kako ste mjestili dobro i došli u novu dobro epizodu Fail. I pozdrav svima, šta ima, šta nema, gore, dole, lijevo, desno, tamo, vamo, idemo lagano. Ovo ispred nas što vidimo ovdje to je Mercedes-Benz 280 GE. Jeep, kamionet, nazovite ga kako hoćete. Proizvođač je Siku, dakle Siku, njemački proizvođač. Made in West Germany. Bacit ćemo pažnju na ovu njemačku proizvodnju, da kažem tako, ovu robustnost i solidnost autića. Posjeća me na Mažoret, ovaj donji dio, međutim ovaj mi se doima čak i solidniji nego što je Mažoretov. Ne sjećam se kod dijete da li sam imao pristup ovim Siku vozilima koji su poprilično bili rasprostranjeni po Europi, ne Americi. Ovdje imamo napisano 6 cilindara, 2746 kubičnih centimetara, 150 konjskih snaga, 156 PS, 5200 U kroz minutu i 105 km/h. Mislim, svi mi znamo da su Njemci strašni inženjeri, ali da će napisati to na jednom autiću, dakle specifikacija pravog ovoga vozila koje je ovo replika, to je stvarno, nije mi šokantno, nego to je Švabe, šta vam ja mogu. Obraćamo pažnju na registraciju ovdje, a ovo je pogled u interijer od ozgo kad gledate. Auto je nevjerovatno solidno, tako imate osjećaj kad ga uzmijete u ruku da držite nešto pravo teško, nešto solidno, da možete nekome razbiti glavu sa njim. I da ga udarite od zid, ne mu ništa bilo, osim možda malo bi se iskrivo, ali nemojte to raditi. Tu imamo haubu, tu imamo detalje proreza za ventilaciju, hladni motor, tu su žmigavci. Kao što vidimo, naprijed imamo tu taj grill, kako se zove, znak Mercedesov. Šta sad ti sa te autiće snimaš? Ženo, te nemoj biti djetinjasta, ovo su neke ozbiljne stvari, haj molim te nemoj mi smetati. Tu je nekada bilo, izvinite. Tu vidimo volan naranđasti i interijer koji nije nekako detaljno urađen, ali to je zato što je ovo auto imalo nekad gore i krov, odnosno neku imitaciju cerade pozadi, pošto je versatilan bio i proizvodio se od 82. do 95. i proizvedeno je mnogo različitih vozila, policijsko, vatrogasno, ovo, ono, različito. I ono što je najzanimljivije kod ovoga autića je sljedeća stvar. Dakle, proizvodnja je od 82. do 95. Međutim, uvjeren sam da je ovaj proizveden bliže 82. nego 95. A zašto vi mislite da ja mislim da je to tako? On je napravljen u nevjerovatnom periodu u hladnom ratu i vidimo Made in West Germany, dakle dok je Njemačka bila podijeljena na istočnu i zapadnu Njemačku. Svi znamo, odnosno vi koji malo poznajete istoriju, znate da je Berlinski zid pao 9. novembra 1989. ako se ne varam, i pošto je ovo zapadna Njemačka je prestala tada da postoji, ovaj je proizveden prije pada Berlinskog zida. Sada vidite ove amortizere, kad smo već to malo naučili o toj istoriji, ovo je test amortizera, slavni i jedini test kvalitete autića. Pogledajte kako se ponašaju točkovi, mislim, Švabo je inženjer, sve ostalo su nijanse. Čak to na ovim autićima možemo da zaključimo, ako već nismo do sad. Vidimo kako odskače, fantastično. Ono što auto nedostaje je pokretljivost. Kada ga gurnete ovako, ono ne može, prvo zbog svoje težine, drugo zato što mu nisu ovo super slick ili super fast ili hot wheels ili super wheels, nema tu tehnologiju, ali ono što ima je da su točkovi izgledaju realistično. Vidite sve detalje točkova, imate osjećaj da gledate repliku pravog auta i prave gume i felge.
Malo je sada to izlizano zbog korištenja, ali nema veze. Kao što možete vidite ove reskice na gumama, kao prave gume imaju grip. To čini da auto na ovim glatkim površinama, bar na glatkim površinama kao ovaj 100, ne hvata dobro teren, tako da nije baš najbrži kad ga gurnete. Ali to nije uopšte bitno, jer ovi proizvođači su pravili kvalitetne replike, ove modele auta i to je više značilo, ne je li se sa njim fino igrati, ili ga možeš pustiti da on bude super brz, to je nebitno bilo. Eto, toliko u ovoj epizodi, molim vas pogledajte ovu prethodnu i pretplatite se, brate, malo razglasite ovome, svi pišete kako vam se super sviđa, pokažite to sa podjelom na Facebooku ili negdje. Eto, pozdrav svima, nemojte jesti žut snijeg, nemojte jesti ni zlatni snijeg kao što je boja ovoga autića.